watinda ata mudkisia vonde bala watindela nina wi kwati wakana ni watinda nesa ni kudo chandri watlungu cha duba wa mukamba ndini waksisiki cha Adhiani FM mudkisia takidio nimesi kilungu cha duba wa mukamba tidite kwaliku timanya umo wa mukamba kana tienda ulika kwa kindini kumanya umo wa mukamba kidio cha mukamba utuwa wa mukamba bala tuigidita kamba na bala tuelekele kudo chandri wa kilungu mudkisia nyeneta wa McDonald wa Mathio nadi ukedwa na ikulio ukedwa na woni ukedwa hawajanda kuele njombe henge kokonia duba wa mukamba tukwatia ni kwistira nambani ya utumani mukuve inde kwanzia ya WhatsApp ila ni noti monza inya monza ile dandatu inya nambani noti monza inya monza ile dandatu inya ile kana mnoba tita tinene ya makulio tita tisungia makulio mukamba au metaba au miebala au mieniki mukamba aendete kwika ata eva kwa oyuyu na mukamba witu eka ata mukamba olarumwe na kwa nikenda bukisia kurewe kwa oliku takilio tidia wana mweni ndri wa studio sito sia Adhiani FM na deheka no semanya oyuni mutendri wa studio kwiko monde Adhiani utwede sia masito make au metaba na eka ata karibu Bishop. Nina kukedia mwedukesa wito wa kibinde kekito cha duba wa mukamba sini wa radio no zito ya bata muno ya Adhiani FM nye ni kwacho we museo na wende nesa we makitona na kundi wa museo ni museo kabisa. Asante tiyo mizi mno karibu sana mwedukesa nye nita wa Bishop Dr. Gerance Wamanzi Bishop Dr. Gerance Wamanzi ni mutabania wa museo wa Yesu Kristo ni wa kanisa wa Global Enlighteners Fellowship Church na ninye mwambisia na muungami wa makanisa numete Kitui County bandu beta wa kauma Kitui West na ni mukamba mukitondo mutangie. Asante unaho Bishop tina ondotenda okunikila chuma ni kidetu wala sumasina bitinanga kizeti na kulile kana nitina kunikilile mono madume okonia kukulelwa twa kunikila mono madume okonia kuthinzewa twa kunikila mono o madume kukanganiwa me okonia okidio cha mukamba okisia kana me okonia oduba wa mukamba twamanya ulu maimo matungawa kana dasimwingi kudai ya kuhusia na ingi mingi lakini tenda kweleluka kidogo omondete kunikele masitwa ala mukamba watumia ninene ya mavinda na masitwa Bishop mavinda na masitwa me McDonald ni mubeano wa kibindi kicho omondi nundu kamba ndeta andu na masitwa mandu metiwe na ndeta andu na masitwa mate na kitumi eta siana siake na mavinda eta siana siake na mavinda na nicho kitumi yu dila tukaliko onzime nitukamana isitwa ye mwano anenga weki na ama ngania etawambua anenga weki na kitumi chao na nicho bona yu kajuwa wetawambua wambua ni mwana wa asiwe dila kuimbua na nobobe mutuko mwana wa asiwe ibinda ya utuko na wobe ndenya kana mutenya kiyoko jana kiyoko yu isitwa ya kiyoko ni mwana inyawa oni wotuko wonde mwana okoze wakwacha na sia wakwacha etwa kiyoko na uyongi nake be ungitono kwitwa kaloko ya yana riba tonda kwithia be kiyoko ngi musiusu kana kaka ketwa kaloko kana kaloki ni nobona kaloki no kiyoko lakini oja pe kama bendeto yita makuyea uyea ni kwema kuwete sieto ya mundu ya utoli mwazimwe utekwe nundu ndo zinenge ndaya kolondo yu utonda kwithia munene wa kundu tondo mwite sieto yake direct noko komwita munene ni kumuyea ya inu kwendo mwita munene lakini nukuyea wautu ya mbia na masito ma aka utambia yuzila kana kakaka siawa ibinda ya mbua keta wasiombua kasiawa ibinda ya utuko keta wanduko kasiawa ibinda ya ngedha kana kuketa wa mumo mumo
kikamba mumo yenda kwa ume. Oh. Kikamba mumo yenda kwa ume. Kwa kayeta wa mutethia. Eta wa mutethia. Mutethia ni mundula wasia wa kwingetha nuru ni matethekete. Nigo kite ilina bishop ngira leta ni amasi twa urumethia wa matianite lakini oyu tenda tambe ukunikila nikasiawa kana kaka nini kakeli tuketa watu kasiawa isitwa yambe twambe na kelitu keta wa kana kaka usiwe kamao usiwe kana kao ni kana kaka keana kaka kitwa kelitu tasiye ukuta hoyanata yukwambia miaka 3 kwambatia kukolika miaka kasi nana pau keta wa kana kakelitu ni kana lakini ni kakelitu nuwa kwa manana kana kabwata kana kakelitu na yukabika kikula yu miaka nana kuke 10 libukate namba 10 noro lika mundu lakini ke namba kutwa mundu muka kakitwa kelitu. Kelitu. Ninapokisia tuendeleza kana ni kasiawa. Kasiawa uketa wa kana kakelitu. Kana kaka. Kana kaka sorry. Ukise nokuwa na bale ngolwa keta wa kana kaka. Lakini itina wa ibinda ya nondo muna kakiambe ya sitwa kakelitu. Kayetwa kana kakelitu. Yes. Na yukabi kaba yakakitwa kelitu. Kelitu ni isitwa ya kwasia nuri kongo na isini mwetu lakini ndanamba kubika bandu wetu mwetu. Yu alika ibinda ya miaka 14 miaka 14 makidono ni kwasia hata mwetu ni wambia umesanondo. Nwambia wa kilangele. Mwetu ni walunga wasia. Mundu katika tuwa miaka 14 nola wasile wa mundu miaka 14 kwa ume na kwa kanipe kazi mitatu kindu chambe onde ni mambizi ya umese nondo mundume na mundu muka maimese nondo na sibi kanga abusi ya mundu ume isioka na si ambio sioka netina wazi ambe ya alioka ambe ya ambesi ajambio nena na wasia wikatikati wa mundu ume na wa mundu muka kaya nukuwa wase nuna senzisia na baune boto asiayu mundu no ni wambe ya kutwika mundu yu baune boto kana ka Kasia yake na musia yu ukuelewa ni waito manakati kana ni nena na mundu wambe ya kuimba ni nena mundu wambe ya kuielewa ni nena na mundu wambe ya kutwika mundu mundu yuku mabukana kano kaitabe ano kaitabe ni yoka kelitu kai kuitwa kelitu kambe ya kuitwa mwetu lakini bado no mwetu no kanini niko nikena tunondo lakini no kanini ni mwetu wangania lakini ndatwaika bado no mwana na nicho yuka umapu oko bija miaka 15 tuimwitene mo kama ndasi data la miaka yutime kia miaka 15 tu mumbe kwethia ni chila mo kamba wa siasa kana zikanyila mo kamba wekata wa siasa nundu mo kamba atumia sindu yake kuthima na metho ndesi kithimi cha miaka kana mienga na chao alima kila kitu na chao na mendo ajaze wone mwe wabikabana wizi yao na wona swa bikabana nikatambanga wona swa bikabana ni masama chao ni mautibisa wona swa bikeza kwenda yo mondo edima nasua edima na mendo na mendo yo kando tukako kakabikam yake 13 kena wangere toma mwitu twathi ngeze ngeze ni mwitu utona utwaika ukewa no twaiwe ndukulia tikelitu
natikana natikana kaka ngethe no kamera ite kwithia yiki baloni ina aite kwithia yiki baloni ina nundu wathi wa mwetu wa miana miaka 13 ambia kumyano kaka yote akamio bunde sio ila badisia wana ilkenya kwenda tindo mabundi ya swa lakini kalali kakibaloni ni kwa chama kidona noele wa kibalo ni bala kwa ine wani dancing floor ni boba sungi ya wa yule bala bati la wambali na be bala no mabundi ya wambali na be bala amaine ya kibalo yube bala tutaenda tulekalwa kibando kando yutera tutapatia ndambe kwina na kabisa no nayo kamundu kanini na naende tena uwe nende kibalo nini nende kibalo mimi nende kibalo na ndia kibalo kuitondo ile bakauma wali waiwathe lakini nundu benga iwe kama undu make na kitume chake makidoni sindu ile so the Islam maisha ni simba na kitume nundu andu matenda kwitikira kana ono mundu kakuwa skulu kitume ukakimango baya nutonda bizo chenda baadaye na kuwe skulu na ile muzeti to kwenda kuondebia skulu nawe ona na ile takwithia andu ba atembui anzomeje ona kisomo jaito bikabunye kwithia na twa wako ndutengese kukuta wa myambani tengese ndito zito myambani bandu wetu wabinda na yu au wetu wabinda bandu wetu kala la ibinda na ninaendie ne ya wadhi wake kamba na yita bingia indorondo kuswa esbuate kuswa erwate nondo ne katikati wa ile masi ombe yu utono ona swa ya dwa na ukabingia indo na ejabu ndo kauyo kwa bikapendo keza sile inabo amina sema ile swa no ya soka yuti nambe ana bingia indo kaenda kukolke ni kata kuile ndio kuicha kuibi na yuko yai nomba nono ndai sinila sia ngijo no sindu sia kweyangewa yukiwa anakema kuma kwekre wathine na nondo na kuno no wenda wathi wezi inaenda ta ndio kamano kanini naenda na bundi swa na mbe ndio ya mutumia to ajani wa masia akina baya bantu beta kala na ndio ni hatu bundi sabadi na asunga Rafaso yunde pahali ya yukana kaka miaka 10 kata dikete kutika ndele ke balon la kiti kaito no sunga ke undi somebody bala ke undi solo wadi woselela wa nolondo yumundu mukoyi atuma wadi kana mo ngui inaye kisia wadi nolondo mundu aita koselela nolondo kaite kusoya wase wako lakini koko bikamyaka 10 tukatwika ngele yungele aito likake balon nundu buke balon ni waka umisa ngome. Okay. Vata munene wakuka kuoge baloni umambe muze mwituangania sunge mwanake wangania mwendebo kana mutumia angania amwendebo azenganyo wona ayiko yo kuya musi tusoka wanini tina kuya musi kana kai laketwa kali tukana ketwa mwitu nikambia udimo ndani kekoka. Okay. Uyangai uyangole uya numtoka mundu ningi toka mundu aikewa na nikeo wema kekoka nikeo vimbebya kekoka kena ngombe 50 kekoka na baudi wa mutumio pambia kwasi mwitu akanya kende tukayakangania kakembwa ndo matoze kano kwa msio na nito anatumia layo atumia ako ukewa mwitu mutumia so adikuokea ile akana ka akakea ni mwenda kibeti niwe jacket ndio ya mwana ningwenda kibeti na wewe mwitu akuno niwe kende tukakunoni na weke mina myaka ndike yake mundu museo kana ke mina mbuga sia no na ibinda yo usaweta ni na mbuga ina ya kende yake mundu museo na kwa no na kidito chaka na kau
kenda na ngombe keko kana kaida sia miona kenda na ngombe keko kana kabuni gasia kenda mundani keko kaiyangai ai kana kuni kasio na nende okay wa atumia makwati ene okay wa mutumio si mwambia kwase kana ko mwambia kwase mwambia ona ngazi na we amutumia aite kuitwa teuma yo eloke mwitu okabi kebinda ndende yuba ni bobi ba kibalo kwanza ngiye kiwanza kiwanza ni ajina wadi ba ibandu ba sawa matwa wadi ba kwai kumya stress na kuone nyekana wina vina wapi anakwika ejo kitumio totela kusoko kwa ume au ni bawa manika kana mudomyo no dikao Yoba mandika mundumyo no atwale na kasuri yakile. Yoba mandika mundumyo kana ndele kana ngumiro ya kibalo kana ngumiro ya kituto. Kikamba kingi. Na hali kiti ojukidite ono mundi ki practice wakana kiitwa yugani mbaye Zulu metwa Zulu ndia Afrika yetu ya sura pili ulicha kuhuru no bana kunini kana wanafanya hivi yo nese etuweze kambuta Makidona ngai anengete kilando kindu cho na kake mukamba ni wasubiri kila chake akae makukengwa ni mwalabu ile lina dhina na muzungu muzungu anokie ya mundu wake ngiwe na kengeka no ndume na withi ya mundu muka washeye masia atatu na yume yubandu ba usia ya ingi kwenye buka tukekale bitu yo tiwa ande kumukenga Ndio wambia ato iluno lita kumutende umuteja haike usia yako one madu mwenda that is yu mwalabu niwe wamina bila wa mukamba oka lucha mukamba adia ulanga iwake adia kila kivyo yukitu nene ni kivyo cha mukamba na ula watumise mukamba adia kivyo kiuyu halika kivyo cha kialabu mwalabu rudo yu akilandu mo kitiaba kita kivyo kivyo ni walabu mukona otondo yu pe ebino bikaka nisani ukewandu makiu kitia kivyo cha Biblia kivyo cha Biblia kaitwa manani kivyo cha Israeli manengwe ni ngai kivyo cho eto kitumiwa soma mabugo Biblia tawa maondo Malawi na kutungilwa kwa meya maondo Malawi motalo na kutungilwa kwa meya inene kivyo leo nene kiungai kivyo cha Israeli manengwe kivyo cho ni ngai na nipia ni cho mukamba wa ina cho na icho na tuchabia kibindi kipa isi yake mukamba nutona ukedhendiwa wa Israeli ana aumete kukwa Israeli yes nundu Israeli yula utuisi wa Israeli omunde Makidona uitekele kiwa mu Israeli yuke ana history la zomete Israeli yula wewe mu Israeli kiwe chao Israeli ula watene nundu Israeli yula watene dai musungu dai mundu mweo ai mundu mio yana na kwa ni ntomete history nesa ngabisoma ndekusomeza na ngezi ai mundu no ayundu tonda kwithia mirondo yu wasio kama aya mbewa Egyptian conquest bekindo kinini wekioba Makidona mbetekilia Misiri dai ya mundu mio inesi lotwika ya mundu mweu andamo kama buwa mabe toko na kwa eto andu mamba ingi ama kuiwe tangomba na mambio kwa ni mwaneti na mabe twa otolo ndu kasi ya Titus empire Titus lawo ke Jerusalem na atia mu yuti ono mo Jerusalem na azi o Roman ama ide chao
ama ete Israeli na osa bilist ama nengede ya Israeli na yo ai bilist na munge Romans mana ndi na mati kama mbaisu mandesu otola nditwasya ekatwasya na twine na tudanga ite mukamba atenoka ba kwa yandwangi pa kamba atenoka Gede andi inando. Gede ikudu. Agidi ukaua. Inando ekyo buando. Mamutia. Gede wale. Yuko mumiene kalawa. Ine kalawa anuli likana Bibiliani. Nebukadneza achoka akakuwa Israeli. Ona akakuwa kila mundu na akalile hekalu na akatia watano na langi tumati kidogo mambo bana unadimisi nondo mmegwa ina nuli kana Bibiliani Israeli maadika nani meli yando na mambo wandu ashuma mina amoli ya hivi ya italange malunja ulota au wane mu Israeli no walungilwe yuzila mu Israeli wekala suo dai ando na yo kwandikitwe na yandu meta wa Kanani na Musa achumirwa ningai na yemwe ningotwa ambira Kanani Amori Aibi Ayebusi kuni ndija ya ndija ando lakini nao twa ando asendo kama mimi wose na maenda mamina ungai mwene ni wengilitia uko aya niwezi kitu kuma mina tikwa sindu ino ni ndinena Makedona atumia mae makwiya wegwa no wona ngai ndizo ne nengana weninga inondo ngai ndena mbinge ka gutumweta bakube weta bakube Makedona mundulo kwe mausubia wegwa no wake na ngai mali yake no koswa inengolo kwitia ngai mali no lawe kalitinesa nundo kuimali ngai kwete dunia bayingo ndo ngai ukweza kwete dunia by the way kitaka kikeza unene ngai au wae mai kala nesa na ngai awasa ngundo yakwa akakwete mathino kamita ukabite yola ngiyokwenda mitambo ni yani mutjesha mitambo ni ya FM kilungini cha Dhuba wa Mukamba tiendena kuminukelelia kwi umunde Bishop Manzi ni watu twaidia atuelesia o mabinda na masitwa makana kakelitu twahamanyidwa kana kasia wake tawakana kaka ke kalanga ke tawakelitu ke kalanga kajito mwitu twabika kwa ngebe kwa kaumi kwambia ndiri kwa kilungu kila achukite tunagelele tusia mudia Bishop ni zaingi bazenda akienda la ndio kwa ngebe tisonge mbele lakini nao mazame tu yakai yo Makedona wegwa no wa mundu nanga ni wo bungu wake niwo mundu ronondu na baba wegwa no witu na management ya biani ni wo bungu tukae na iwe na management onemba tusobe tatu one we ada of course try to be that person yuna ke mundu makwiwe na mombi wake oye ayeta wa ayigata ligata oyela Mukamba na baito ngimundirana nendo twimino kile kiluke dila Mukamba wolilwe ninga yuna bai wake osanga iye ingi siaki weni la wabundizo ni mwalabu dina wambeba na sema insake sya motwika kila siesao twika na Mukamba ambe kuzea ono munzi no zete Mukamba umunzi no zete Mukamba mwidukese ni Bishop Dr. Gerald Swamazi namba yako ya simu ni 0722 492218 bale mwanza ile ina kenda ile mwenyana nongu ni atafadhali ningotabetia ndokambandikie message nondo dito nondo message nasiko kanembi neto kwendete munona no tende kutelia lakini na kungosyo kamukokoka huko na simu tafadhali izile tukuwete kutoka manza kibende toka kalabana Makedona toka Saudia kibende na toka kuwete bure ndio niwezu kisa wewe
mukamba na wadhani na kuna uwezo kama ukando kae kwa tono cia please call me. Thank you. Na nipigie kwa hii namba. Murigisi yako ni Bishop ni gara dine wako lenje bihenge ko ni Thuva wa Mukamba na badeno timonza ile inya kenda ile manyanya 0722492218 na kwenye nitawa McDonald wa Mario na hanginya chumani ichukite tikwendea kujua na kiwiyo kisio.